To
te rangona e manako taku ko Aotearoa Te marama I te po Kana pana te ngākau E po Tira mana ngā whetu I te po Maunei anō kwa he manawa E po Maku koe e api e po Maku koe e pai ake He manawa Maku koe api e Maku koe pai ake Kia noho pumai tonu Kia pumai tōma Te marama I te pua Kana pana te ngākau Kei tōku ngākau nei koe I ngā wā katoa Kei tōku ngākau nei koe Mahara tōnu nei o Te hono tuatahi Mātou tunu ana Me mohi o ahau Me kino mohi o ahau Ka poko koe tōku ao Kei tōku ngākau nei koe Roa te tāringa Nau ko tēnei waiata Te aro tau whiwhiwhi Ki a ngā rora wai e kaha nei te aroha Nau ta pai te manawa e ko Kei tōku ngākau nei koe Poina tau mai Nau tuki ai te manawa e ko Ariki mai koe Ariki atu au Te pua ki ngā kopu Kei rongo pēa o kuhua Nā tōua hua mai Kei te hei piri piri O mai nei tō katoa Kua huri nei tōku ao Te aro nei a koe Nā ko nei me pua ki Ko koe te katoa
whatu. E ara e tā e. Ko mātou o taringa. Hei waha kōrero mōu. Nō wai te haki tino rangatiratanga. Ki konei I patu arawatia ngā hapuri o te iko te ka whānui. e tā wāhi. I runga I te whakapae kei te aukatia tō rātou mana motu hake. Te Ao Māori News, mane ki te Paraire, ki whakaata Māori me Māori Plus. Hey, speaking about te reo. Hine ngaro wairua tinana. Whakarongo mai ki ngā kōrero o te motu. Te aroha o roto I rātuku ai. I make my own show just so I can talk about it. Podcast for Māori by Māori. So I don't like it, I love it. Ko te wairua. Kia ora ka. Only on Māori Plus. Everything is at the tip of your fingertips now. In the space of knowledge, atmosphere, everything. Whakarongo mai on the Māori Plus app. He mātanga haka koe? Koe anei te hōtaka mai. He mea wero I ngā pinati o ngā hakanati. I te tika tāu. Awe! He moni pēr te whiwhinga. Ua! Kei te tikata. Hakapiria, karatira. Nau mai, haere mai ki tā tātou hōtaka. Hakapiria, ki te reo me Māori Plus. Join us for the world record-breaking attempt, live from Eden Park, with music from your favourite Kiwi artists. Watch live on Whakaata Māori TikTok, Whakaata Māori and Māori Plus. Haka, stand as a nation. Taranaki,
Takoto ana mai te marama I te pai, te tara ki te uruhu hiripatau ārai ki te iwi kāhe. Ki ngi tū heitia pōtatau te whero te tuawhitu. E tangi tonu nei o iwi o maunga o tira te iwi Māori whānui ki a koe ko tiwhaia he whetū tārake I te rangi. Tū mai rā te ari ki nui kuini ngā wai hono I te pōtatau te whero te tuawaru. He whakamaunga whakaaro mai o iwi o tira mā ngā maunga e whakakao mai nei I tēnei rā. E te iwi nau mai ki tēnei kaupapa. Whakahira ko te whakapāhotanga motu hake o te whakamānutanga o te matatini ki te kāhui maunga, he kāhui tupua, he kāhui wairua. Ko kere ama rai tēnei e whakapāho atu nei kia koutou maiwa ko taku tuakana. Ko whati e te tuakana, tēnā koe. Tēnā koe kere ama, o tira mōrena kia tātou katoa e te whānau. Whakapiri mai, nau mai ki tēnei pāhotanga e kawe ake ana I runga I ngā mana. O whakaata Māori, o te Ao Māori News, o te Karere, o te reo, o te uru hoki. Hera nui tēnei, te haere ake nei. Ka timata ngā kaupapa okawa hei te takiwā o te kaukaraka. Kua tai mai a te matatini me ona upoko. Ka mutu ngā upoko o ngā rōpu haka puta noa I te motu. Ko te rā tēnei, ka whakamaunu a te matatini o te Kāhui Maunga. Ka mutu, ka mōhio tātou ko waima te hunga ka whiriwhiri I ngā wāhanga okawa. O te matatini no reira kei te hikaka, te wairua. Ai, he rā nui taku rongo ake e rima te kau ngā kaiwhakawā, kua tīpako hia, he mea wānanga e ngā taraketi o tira e te rūnanga matua o te matatini I ngā pō, he mea tuku atu ngā ingoa e ngā rohe, e ngā kapa rima te kau mā rima I ngā wiki ko taha ake nei, no reira I te rā nei, e hikaka ana te mōhio ka puta, ka tuari hia e rā ingoa ki te ao, ke pai tā ngā kapa whakarite I a rātau anō, a rātau rautaki, a rātau waiata. Mo te matatini, e matapoporetia nuitia ana e tātou kātū ki konei, hei te tau e tū mai nei. Ka pai. Kei kone mātou, te rangai pāpāho o whakaata Māori, ka mutu o te Karere I nāi nei, kei te hono mai, tētahi o ngā Karere, o te Karere, ko Mārena Mane, kei te rongo mai koe, Mārena, tēnā whakamōhio mai ngā neke hanga o tēnei ata. Ka pai e mihi ana kia kōrua whati me kere ama. Hoi anō, I tēnei wā he rangi ka puapua. Hoi, kāre tino kaha ana te hau, engari tēnei ata I te ata pakatihi te hau kāinga. Ki te pohiri, I te tini me te mano ka hara mai I te maunutanga o te matatini. Hoi anō, I ui au I etahi o te hau kāinga I tēnei ata, me te rongo. I te wairua hikaka e puta mai ana I a rātau. Tēnā koe Mārena, ka mutu ka kitea te rua ngāke o era uiuinga. Hei te rua ngāke o tēnei ata kei konei, no tātou te maringa nui, te iwi kei konei, kei wāinga I a tātou, te mārei kura o te ao pāpāho Māori. Auraki anō hoki ko Auntie Tini Molyneux e tatari mai ana. E Tini, kei te pēhea ngā neke hanga I ko I a koe. Tēnā kōrero tēnā. Hoi anō I tēnei wā kairuna hau te whakatū waiwai. Kai kunei te maha o te nārangatire pāna ki te matatini me te hau kāinga hoki. Mai te tīmatanga tomatau taihanga mai kunei ka tīmata rātau ki te waiatai a rātau waiata, ki te whakatika I a rātau mo te pohiri kā tū ako ake nei. Engari kai kunei nā kanohi katoa o te motu, nā kanohi o nā rōpu e pāna ki te matatini, ko te kaupapa ahu maina rātau ki tēnei hui ki te titirohe hana, whakahaere hana, whakaneke me e rātu mo wāhua. Nari, ko te wairua, kai te tino, he piki te wairua ki konei, nō reira, kai te tatari kota te nuinga, ka haere atu mai hea I konei nai nei. Tēnā koe e Tini. Kaore kore he mahi nui kei mua I te aroaro mō ngā iwi kāinga o tēnei takiwā. E mohiona tātou kua timata ngā mahi prakatihi mō te pōhiri nui kātou hei te pepuere e tū mai nei. No mua tata nei kōrero atu ai a Tini Molyneux ki te hea tuarua o te Kāhui Maunga kia te taepa kāmeta. Kia ora tātai tēnei wā kai tōku taha ko taepa kāmeta te tōna kāhui. Ariki mai te maunga o rātana, ne? Mai rātana. Tēnā kōrero mai kia hau pēhea nā whakaaro I mo te ata nei. Hea tāhua hikaka ana, te tūtaki atu I ngā mana katoa o te motu, ke mai ki runga kia mātau I tēnei rā, ki te hura, hei te kaupapa o te matatini o te Kāhui Maunga. O whakaaro, he toru te kau mātahi tau I te taunga mai o te matatini ki konei. He maha nā tau kua hipa, nā whakaaro I tēnei rā. He maha ngā tau kua hipa, he maha no hoki ngā rangatira, o tau aua, kua riro, kāri konei tēnei wā.
Engari ko ngā mokopuna, ko ngā tamariki tēnei e whakakanuhi a rātou. Nā reira ka pōhiritia, Te Matatini ko hoki mai ki roto ki a mātou. E runga i te mana tū o tātou mātua tūpuna nā rātou i pōhiritia i tauawa. Ako tau oati, mo tau a hunga rangatahira e tū nei Te Matatini ki konei i tēnei tau i heke mai nei. Kapi katoa, te kōrero i a te ana tipa. E mea nā moia tō taiaha, moia tō poi. Koia nei tēnei tātou whakarāke i tērā whakatau waki. E tū mana nui ai tō tātou Māori i runga i ona tikanga katoa me te reo anō hoki. Ana tēnā kōrero mai, hea au tohu mo te hunga e haramai ana ki konei kia tūpato pēr ki ngā rōpū kapahaka o tēnei rohe i tēnei wā? Haere mai i runga i te rangi Māori e, haere mai i runga anō hoki i te wairua pakanga, i runga i te atāmira, waihoake ki reira, ko tātou e haere ngātahi nei kia whakatinanahia i te kupu, ai te wāti o tō tātou kiingi atu heitia po tātou te wherowhero, te tuawhitu i roto i te kotahitanga. I nā nei ko te kaupapa, tuatahi kai mai tō aroro ko te pōhiri ne? Keri te mai mātau mo te pōhiri i tēnei atu. Hai, kei te kite mai koutou i te iwi e pōi mai ana ngā māngai o ngā kapahaka 55 o te motu o tira, ngā mana o tēnei rohe, ngā mana o te kaunihera anō hoki, he mea mahi tahi i wainga i a rātou ki te whakatū i tēnei kaupapa nui whakaharahara me te ahai kōrero a māre nā mane ki tētahi o ngā mema kaunihera o Taranaki nei ki a Dini Moeahu i nā kua nei kia whakarongo ke tātou ki a rāua kōrero. Tēnā rā koutou i te iwi kei takutaha i tēnei wā ko tētahi o ngā kai kaunihira o te wāhi o Te Kāhui Maunga. Nō reira, tēnā koe huahe, tēnā kororo mai tō ingoa, meo iwi. Kia ora, ko Dini Moeahu tōku ingoa i ngā uri o Taranaki, Te Atiaua, ngā ruahine-rangi i te taha o tōku whaia, he uri o Ngāti Parau me Te Aroa. Ka pai, so my first question is, how excited are you to host Te Matatini 2025 here in your rohe? He tino hari ko te nākau, kua tai mai nei ki te whakatū te mana o tēnei kaupapa whakahira-hira, but it is exciting, I feel like it's long overdue, but it's going to be magic for not just Ngāmotu, but for the region of Taranaki. Ka pai, and so the last time Te Matatini was here in this region was 30 years ago. So can you tell me how, if you were a part of it or your whānau were a part of that Matatini 30 years ago? I remember it vividly. We were moving from South Taranaki up to Ngāmotu, and my brother, Kelly Moeahu, was performing for the Pātea Māori Club at that time, and obviously that's when one of our aunties, I don't know if I'll say that. But yeah, my brother Kelly, he was part of Te Pātea Māori Club, and it just rekindles a lot of that magic. And I think for us, just to be here and showcase just our culture in a region that is thriving and vibrant, I think it's going to be amazing. Awesome, can't wait. So my last pātai is, how significant is this event for the council? So all councils across Taranaki are investing in this, and I think they've realised not only the social and cultural benefits, but the economic benefits to a region of Taranaki. You're looking at the tens of millions of dollars. Adding on top of that, the tourism that will come from this, the global audience in the millions that this would attract, just the passion of our kapahaka, and showcasing the very best of us next year. Whānau, if you haven't got your tickets, you better get your tickets, because it's happening right now. The passion, the wairua, the aroha, the manaki for us to host this competition, he kore ngā kupu ka nunui te aroha. Ka pai. Nō reira, tēnā koutou te whānau ko Dini Moeahu kai kaunihira o Taranaki. Hoki mai anō e te iwi whānui, kei kone mātou kei te pāka o puke kura, ana e ki te ake ana mātou i tēnei wā tonu kei te whanga mai ko ngā iwi o te rohe nei, ka mutu ko ngā tāngata no ngā kapahaka putano i te motu. Kua tai mai wetahi o ngā kura, he pai ki te kite i te hunga rangatahi ki konei kātahi, ka rua ko a mātou kaumātua kuia e no noho nei e tatari atu ana kia whakarongo ki ngā whakahaere i tēnei rā.
rāpai nei. Ai, me te hikaka, te iwi i runga i te mōhio koenei, te wāhi kātū, te matatini a te rātau. He rereke ki a Eden Park, he rereke ki te tini keke i Pōneke. Engari, kai te rongoa hau, kai haka nei i te hirahiratanga o tēnei wāhi. Tēnei wāhi tū ai a 660, Elton John anō hoki i roto i ngā tau. Nā hei te tau e tū mai nei no tātou te whiwhi kātū mai te matatini ki konei. Me te hikaka hoki. Tika. Nā, he kai haka hoki koe? Tēnā kore. E ngana tonu ana, ai. Tētahi rōpū kapa mutunga ke mai nei o te main. Kei te pehea ngā mahi whakariterite i a kōtau? Me pono te kōrero, kai te whakairo tonu mātou i ngā mahi i tēnei wānei, i tō mātou kāhui. Engari hei te tuangahuru mātoru o Oke Topa ka tere te waka. Nō reira, e ahu pērā tonu ana i ngā mahi i tēnei wā, ngā kōrero. Tai hoa ka ki te pēa i te panonitanga, me ki he whakaro noiho tēnei. Me te aranga mai o tō tātou ariki nui. Kāore kore ka kaha waiata hia tō tātou ariki nui a kuini ngā wai hono i te pō. Kāore kore kua timata ke ngā kapa ki te tito i ngā waiata mo ki ngi tū heitia. I nā hoki ko Taranaki Maunga tētahi o ngā kiwai o te kete. Ko Waikato anō hoki tētahi no reira. E whakapai anau ka tino kaha te rongo hia o ngā kaupapa e whakarāngai ake ana i tō tātou ki ngi Māori. Ko riro nei o tira. Me te tautoko hoki i te kuini hou o te wā ngā wai hono i te pō. Me te kaupapa o te kotahitanga, nā tōna matua nā ki ngi tuheitia i kōkiri, me te whakapono ia mā kuini ngā wai hono i te pō tērā kaupapa i tō kiuta. Utoni mai te whānau he rā nui te haere ake nei. Tētahi o ngā wāhanga o tēnei pāhotanga, ka kite hoki tātou i ngā kōiriri. Mō ngā tikiti, no reira, e mohi ana tātou, e tatari ana te iwi whānui, te ao whānui, me o rātou, i roro hiko ki te hoko tikiti. Ai, hei te paupautanga o te rāne, ka puta ngā tikiti no reira whakaritea wā koutou roro hiko, wā koutou wāia. I te mea kaore kore ka tere pau. Taku mōhio tōna rua te kau mano tāngata, ka o mai ki tēnei wāhi no reira. Harei te mea ka pērā rawa te rahi o ngā tikiti e te iwi, me he mea kai te taki o mātua i a koutou tamariki, me tere tā koutou hoki wā rātou tikiti. Ka pai. Ki taka mōhio e nai nei, mea whangātu ki... Ia tātou e kōrero tikiti ana, ia tātou e kōrero ana mo tēnei kaupapa i ui a whati i awai. Ko wareware au tu. Kia whakarongoa ke tātou ki ngā kōrero a whati me tētahi o ngā manuhiri tuarangi tini, ko tae mai ki te whakarāngai ake i tēnei kaupapa. Hai mona maruera. Hai mona maruera. Kia ora. Kaore kore he mahi nui kei mua i te aroaro mō te haukāanga ki te whakatau i ngā manuhiri e whangamai ana mo te matatini. Ana, kua hono mai i tēnei wā tētahi o ngā upoko o ngā iwi kāinga o konei, e te whanaunga tēnā koe? Tēnā ki koe, tēnā koutou. Tuatahi whakamohio mai tō ingoa o tira tō tūranga mahi. Tēnā koe, haimona maruera tōku ingoa, ko taku tūranga te tiamana mō ngā tiro enui. Korero mai mo ngā piropiro kei te rere i tēnei ata me te mōhio, kua ara mai te kaupapa o te matatini o Te Kāhui Maunga. Whererei nei ngā piropiro roto te ngākau nui. O tino te mātongatonga tēnei, o Taranaki mātongatonga i a mātau i roto i te tau iwa te kau mā rua, ki roto i te āwera mātau e āpai. Nō reira, tēnei mokopuna o te kai o ka aero o auawa, ko ara mai kia whakanui, wanganui te marea ko ara mai te motu whānui. Korero mai mo ngā mahi whakariterite, me te mōhio, he pōhiri nui te haere ake nei. Kua timata ngā mahi whakaharatau te whakakao mai i ngā iwi kāinga? Ana, roto i ngā marama, kua timata ngā whakaharatau mo te pōhiri. Noku tētahi waanga o te mau rākau me te rākau āpai. E kaue, koina tāku e kohaina ki te kaupapanui, engari mā te aroha Porton rawata i ko te tāipa. Te poipoiri e kaue ake mo te matatini whai ake ni. Ia te tangata, ia te toko maha, te makiu, ka tau mai ki roto ki a koe mo te matatini. Haha o wawata o whainga mo ngā wheako, ka wheakotia e rātou? Manako nui ka ramai ki roto te Kāhui Maunga, me ki te Kāhui Poropiti. Tātou e kaui ake ia tītoko waru. Tainoa nei ki a tohu te uti te ua aumene. Koe nei mātou e pōritia nei. Ngā poropiti o te rangi nei, koe nā tā mātou e pai mariri ana. O ko te tumanako nui, ka tutuki ngā mahi kei mua i a koutou. E mihi ana kia koe i whaiwa kia mātou. Tēnā tata, nau mai. Kia mahana mai tātou e te whānau hei te takiwā o te tekau karaka ka timata ngā mahi i te neira.
He rā nui tēnei, nō reira me whai tātou I wetahi kaiwhakataki e tika I te whakatakoto, I te whakahaere I tēnei hui. Nō mua tata nei kōrero atu ai Tini Molyneux ki ngā kaiwhakataki mō tēnei rā. Kia ora tātou. Well, I've got with me today the two MCs that will be running the show for us today. We've got Mātai Smith from around the coast, and then we've got te tangata whenua kanei, Miriana Honda. Tēnā koe Miriana. Tēnā koutou. Ko toru te kau mātahi tau. Ai, ka roe tatari ana kia hoki mai ki Te Kāhui Maunga, a he oranga ngā kau kua hoki. Hei te tau e tū mai nei, hei te hui tangauru, kei te whakaritirite I te kāinga, kia hoki mai te toke pai tangata, kia tini kia mano ki te kāinga nei. Kia koe mātai, I konei koe he toru te kau I konei au I te wā I tū ai te hui nei ki Hāwera. Koe rā taku tūnga tuatai me taku kapa o te waihirere I taua tau, te kaumāwhitu o ki tau I taua wā, rua te kaumāwhitu o ki tau I nai nei. Nā reira, he hoki ngā mahara, ka mutu te atāhua hoki, te atāhua marika o tēnei wāhi, kei whia mai rā. Hea te rerekētanga ki te haramai ki tēnei, ki tēnei kaupapa tēnei wā ki tērā I te matatini. Rima te kau marima ngā kapa, ka tau mai ki raro I ngā manaakitanga akoro Taranaki hei te tau e tū mai nei. Nā reira, ko rahi ake ngā kapa, ka mutu, ko te matatini, ko puta tana rongo, kaua ki Aotearoa anake, engari ko puta ki te ao, matatini ki te ao, ana ko te Kāhui Maunga, te Kāhui Wairua, kei te saki, kei te tāwharau I a tātou, hei te tau e tū mai nei. Te hea koe Mirana, ko tai koe ki wiwi ki wāwā, ko hoki manu koe ki te wā kāinga. Ai, I whakautu au I te reo karanga o te kāinga kia tū hei kai kōrero mō tātai, mō te Kāhui Maunga. You know, I ngaro ai mo te kaumari matau. Te kaumari matau e ngaro ana me te hoki anō ki te kāinga. Gee, hea hei roa rawai. O ati mō tēnei o ngā matatini. Well, kia tai te tini me te mano ki konei. Kei te whakariterite a te Kāhui Maunga I awiki, ka reo e paku whaki atu hea tatata e whakarite ai. Engari, ka rite mo te hui tanguru e tū mai nei. Hoi anō, koe rato tā tātou kia whakatina nahia ngā kupu, ngā oati o tā kingi tū heitia. Be Māori all day, every day, and this is the place. Kia rangona, kia haruru mai te papatū waiwai I konei. Kōrero whakamutinga mai a koe? Ko tāku, kia hoki anō ki te pātai karawhiua e koe kia au, ko te rereketangi I enei tau nei, ko te pāhotanga. I te tau iwa te kaumāwhā, ko mate tātou ki te noho ki te ato o te rātapu ki te kapuaki I ngā whakāhua. Engari I nai nei, ko puta whānui. Nā reira, ko tāku kia koutou ai, ko whakaata Māori, ka pāhotia wenei ki runga I ngā pai papuri, engari haramai ki Taranaki, kāri ko atu I tēnei wāhi. Me tai ātina na mai koutou. Ka tika he kōrero I tātu tēnā mai a mātou tokotoru. Kia ora mai. Kia ora. Kia ora. Little bit of sun. Ai, tēnā koe tini mātai koutou ko Miriana, hei whakamaumahara no ake kia koutou mā Miriana rāua ko mātai te wāhanga oka o tēnei hui, he whakahaere a ko tata ake nei, ki te tātou e rāringi mai ana ngā iwi ka tahea noa whare hoka wano kā tuku I te karakia whakapuare, me te whakamārama ake ki te iwi ko tai mai kei konei kei ngā paripari e noho ana I ngā whakahaeretanga mo tēnei ata, hei whakatōwai anō I ngā kōrero ko te whakamānu I ngā waitohu ara ko te branding mo tēnei o te matatini, ko te whakamānu hoki I ngā tīkiti ka puta ki te ao hei te paupautanga o te rā, me ngā kaiwhakawā, ka huraina, hei tēnei ahi nei e matapoporetia nuitia ana e tātou me te aha, ko tētahi wahine mōhio pūana ki e nei mahi oti rā, ko eke ki ngā puhitai oreore o tēnei kaupapa I roto I ngā tau ko Donna Grant, kaihaka o mua o Ngāti Rangi Wewehi, I kōrero a Marena Mana ki aia I nā konei. Tēnā rā koutou I te iwi kei takutaha I tēnei wā ko whaia Donna Morrison. Tētahi o ngā kaiwhakawā. Anō reira e pēhea no kare aroto I tēnei wā whā? Nōku te honoro nui kua tohua te kaiwhakawā. Hei kaihaka. Ka kawea mai e au e tūrangatira hei kaitātaki. Hei kaiako, hei whakahaere, me taku aroha nui ki tōku ao katoa kapahaka. Ka rawe, nō reira, koe nei te whakarewaina o te matatini, e kakana te ngākau te kite I te pōhiri. Ai.
Tino rawi. 1994, hāwera, lucky enough to take out the Kaitātaki Award then. Beautiful to return now as a judge and celebrate the splendour that is kapahaka. Ka pai, e mihi ana ki a koe. Just follow the instructions of staff. E te whānau kei te taitai tonu mai ngā iwi, kua hara mai ki konei ki puke kura, ki te mātakitaki, ki te whakarongo ki ngā kōrero ka puta i a te matatini i tēnei rā. Nō mua tata nei, i kōrero atu ai ki tētahi o ngā wahine noko nei, no te iwi kāinga, ara me matoranga pū hoki, kaiarahi takiru o te Pāti Māori a Debbie Ngārewa Peka. I te iwi tēnei wā kua hono mai, ko te kaiarehi takirua o te Pāti Māori a Debbie Ngārewa Peka. Whaia, morena. Morena, morena. Whaia, what does it feel like to be here today at this event? Oh, I guess this is probably, it is the most important thing that is happening for us because it is about us not only hosting, it's not about us having our maunga, our Kāhui Maunga to miri and to look after everyone, but it's also the rongoa for us as Te Ao Māori. We're going to see all the reo, all the ihi, the wihi of what it is that Te Ao Māori is facing at the moment, and most importantly our aspirations and our hopes. So we know that this is the start of it. It's a bit of a dress rehearsal, so we've seen all our whānau on the buggies, and but it's just awesome to be together here as whanaunga o Taranaki o Te Kāhui Maunga. Whaia, the event hasn't been here for over 30 years. When you think back to the last time Te Matatini was held here in 1994, what's kind of at the top of your mind? Yeah, the last one was in Te Hawara, which is where I live. I think probably the... Oh, hang on, sorry, I don't know if you want to wait for me to finish. Hey, I've got that bag too. The thing that's most top of mind is that, you know, we have grown. Matatini and us as Māori are exponentially growing. There's 1 million of us now, so I guess the honour of hosting, but also the responsibility and obligation on us is really felt. So these are an excitement, but also a real nervousness, a healthy nervousness about it all. But we all know that of all the times, for everything that, you know, te kotahitanga, with our ariki nui, ngā waihono i te pō, with everything that's coming at us with our rangatahi. This is, I guess, what we're feeling. You can see the sun coming through. So, yeah, it's an amazing time for us to re-strengthen and reclaim ourselves as Māori and under the maunga and our kotahitanga movement. Just looking at Te Matatini's future, what do you think needs to happen? And I know you're a daughter of the rohe, but I have to ask you a political question. What do you think needs to happen in order to really sustain this competition at a political level moving forward? I think the biggest thing is to be able to give it its dues as far as the investment and the resourcing, but also to be able to remove all the barriers that are in the way of our reo that don't embrace our reo. And Hannah said something really, really that was powerful. It hit with us. Internationally hot, locally not. And that koirata āhua, that's what we have before us. This is internationally the biggest thing for other Indigenous peoples. So we need to see that it's treated like that it's resourced like that, and politically renowned like that. And I think that then is the rongoa for all the negativity that we see that don't embrace our reo and us as Māori. So I think it is about carrying on and supporting what it is that we see, but being able to give strength and resourcing and politics to be able to emphasise what Te Ao Māori is showing to the world. Ai rā, ko Debbie Ngārewa Peka tērā te kaiarehi takirua i te Pāti Māori e kōrero ana mō etahi o ngā āhuatanga e pāna ki ngā iwi kāinga. Me taku whakapono kaore kore ka tino kaha te rongohia o ngā kaupapa tōranga pū. Ka tau mai ana tēnei kaupapa ki konei a te rātau ko ngā take i pā ki parihaka anō hoki kaore kore ka whakaarahia e ngā kapa i tēnei wā. Nā runga i ngā tini āhuatanga tōranga pū o te wā. Engari ko tae te wā i te iwi kia whakawhiti atu tātou ki te ātāmira a ko tataake nei mā mātai rāua ko mere ana ngā kaupapa e whakahaere. Engari, kia titiro ake tātou ki ngā kapa 55 no ngā tōpito katoa o Aotearoa. Whakawhiti atu ki ahi te reiria, ka whai wāhi mai ki tēnei kaupapa nui whakaharara a te rātau.
Matatini, ko te matatini o te Kāhui Maunga rarau mai. E te matatini, ko te matatini o te Kāhui tupua. Haere maira, e te matatini, ko te matatini o te Kāhui wairua e. Ki a Ngāmotu e tū maira, ki te hapu o Ngāti te witi. Ki te iwi o te ati awa e, ki ngā wai erere o hua toki e, ki ngā tini o toko maru e, he maunga nui, he maunga ririki, e tuku atu i ngā mihi mai aroha, ki te tini, ki te mano, ki a koutou e, wakatau mai rā e. Ngaro te kai, ngaro te tangata ki te poiri rau kawa iriki wari aitu ai kōtore uia wātia ki tua ki pai rau ka ngaro, ka ngaro, ka ngaro. Ki ngi tū eitia po te tau ta wero te tua utu. Ki ngi o te kota itanga. Kua karangahia nei i ngā iwi o te motu ki runga i ngā ui taumata na karongo ki te kotahitanga. E kaupapa ora. Ina tata nei ka karangahia nei ki runga o tūranga waiwai, ko tō tangi e kaupapa mate tera ka rongo ki te kotahitanga, ka kia e kīngi o te kotahitanga
Ana, ka tū hei pau mo te matatini I roto I ngā tau. I te kiengi, e moi te moinga roa, te moi e kore oki mai ki te ao. Aere, waka ngaro atu. Ko te pō te kaiari I te rā, ko te mate te kaiari I te ora. E te ari ki kuini ngā waihono I te pō. Nā karongo ki te wairua tautoko I tō rā koro nei hana. Kia tau ngā manaakitanga o te waihi ngaro. Ki runga ki a koe ko te Kāhui ariki. Ko te whare o pō tatau, rire hau, pai mārire. E tā hereweni e te matatini, I ngā māngai o te matatini. Kei ngā kapa toa, kei ngā kapa taniwa, kei ngā upoko o ngā kapa, kei ngā mana, kei ngā reo, kei ngā ihi, kei ngā waka, o te tai tuke rau me ona onunga, te tai rāuti me ona onunga, o te tai tunga me ona onunga. Anei, te tai au auru. Anei te Kāhui Maunga, ngā kapa o te Kāhui Maunga. Ngā iwi o te Kāhui Maunga e mihi nei ara mai, nau mai, wakatau mai ki ara rau. Ko taku poe he manu, ko taku ringa he manu. Karere taku manu ki rua pehu maunga, ki ngā tirangi, ka whai taku poe I ta ia o wanganui awa ko au te awa ko te awa ko au. Ki roto I te āti au nui a pāpārangi, ko au te ata waka, ko turi te tangata. Ko te kapa o te kuranui o pairangi e mihi nei, ada mai, nau mai, wakatau mai era rau. Karere taku poe, ki roto ngā tiapa ngā wairiki, ko kura au po te waka, ko rua te ata tangata. Ka tau mai taku poe ki runga te pāo ngāriki. Te whetu marama, ko tō tātou poropiti, tahu pōtiki urumu rātana. Ko te reo pōhiri tēnei o tō tātou tūmua ki manu ao ko te koha mutunga. Ko te kapa o te reanga morehu o rātana e mihi nei, ara mai, wakatau ki ara rau. Ka au ki taku poe, ki runga o Aotearoa, ko ngā iwi o Taranaki maunga, parinini hiki waitōtara ki taipake, ko ngā rauru, ko ngā tiruanui, ka tau taku poe ki runga I a wai o turi, ko te kapa o ngā waihotanga e mihi nei, ara mai, wakatau mai. Karere taku poe ki roto o ngā rua henerangi, ka tau mai ki runga o te ngutu o te manu ko titoko waru tērā. Nā karere taku manu ki roto I a Taranaki iwi, ko kura hau po te waka, ko te maungaroa te tangata. Nā ka tau mai taku poe ki runga o Pariaka, toro anui, para uka taki tūtū. Ka rongo ki te pāo o te poe o ngā manu e rua, te uti o rongo mai, tohu kākahi. Nā karere taku poe, ki roto I te waka o kura o tokomaru nā wata. Tamariki, manaia, rākaiora, ko ngā iwi, o ngā titama, o ngā timutunga, o ngā timaru, ka tau mai taku poe ki runga, I te upoko te whenua, ko te kapaka, o ngā pura o te tai hau auru e mihi nei, ara mai, ere rau. Ara mai ki te matatini, e kore rotia nei, ka hau mai taku poe ki roto, I a tiati au iwi, ka tau mai ki runga o wai, ki mui te aroaro o tikaroa Māui. Ko te tiki a tā Māui pōmare, ka hau mai taku poe. Ki roto, I a ngati te witi apu, ko huatuki te awa, ka tau mai taku poe ki runga ki tēnei papatū wai o poke kura. Te ata mira ka tūake nei, te kaupapa o te matatini. Ara mai te matatini ko te matatini o te Kāhui Maunga. Nau mai te matatini ko te matatini o te Kāhui tupua. Rarau mai te matatini ko te matatini o te kairua, o te Kāhui wairua. Ko ngā poropiti o te tai au auru e mihi nei, e karanga nei, ko te ua au mene, ko te uiti orongo mai, ko tohu kākahi, ko titoko waru, ko hakarāia,
ko kere ngātai e rua, ko mere riki, ko te mārei kura, ko tahu pōtiki wirumu rātana, ko are ka hanara piripi. Tēnei te reo pōhiri o ngā kapa, tēnei te reo pōhiri o ngā poropiti o te Kāhui Maunga, e ngā poropiti, e ngā kapa, e ngā iwi o te motu ara mai, nau mai, wakatau mai, era rau, tēnā koutou, tēnā koutou. Ti hei mauri ora, kia ora tātou katoa. No rira tēnā koutou, kia ora tātou, kei runga, kei raro, kei waho, kei roto, ririre au, pai mārire, ara mai, ai, kua paki te rā, tēnā tātou, taku wahanga mutunga kia tuku atu ki ngā kai taki o tēnei rā, ko te tai rā whiti, me te tai au auru, mihi nei ki taku tuakano rongo whakate, mātai, i arai te mea tau hau tēnei kānuhi ki tātou, me taku tuahine o te maunga, Meri ana hon, hara mai kurua, kaya kurua te wā. Kia ora tātou. Kei te rangatira whare hoka tēnā koe. Kia tīkina e au te kōrero, e mea ana mātini mā mano ka rangatira a kapahaka. Nā reira, kei ngā rangatira o te ao haka, tēnā koutou, ngā kapa, ko tai a tinana mai ki te whakarewanga, ki te whakamānutanga o tā tātou nei kaupapa o Te Matatini. Tēnei kaupapa nui tai ore, e kai ngā kau nui te ana, e tēnā, huri, tēnā tātou katoa. No māua ko mere ana, Hond, tēnei raukura o Taranaki Maunga, te whiwhi, ko riro māua, hei kai whakataki mo tā tātou nei kaupapa, kei taku puti, tēnā koe. Tēnā koe mātai, hoi anō rā, tēnā koutou e te hunga mātakitaki o koutou nā kāinga. Kia tātou, kua tai a tinana mai I tēnei wā, kua tā tū mai ki te tauaro o tō tātou tau e ke maunga. Koinei te whakaterenga o te matatini o te Kāhui Maunga, nau mai, haere mai, e rarau. Ka pai. E rere tonu ana ngā mihi kia koutou e mātakitaki mai nei o koutou kāinga, ko tūhono mai mā te Karere, mā te Ao Māori News, te reo o te Uru, me te Matatini Society Incorporated mā ngā paipapuri, e rere ana ngā mihi kia koutou katoa. Nā reira, toru te koutou. Ai, kua roe tatari ana kia hoki mai kia tātou o te Kāhui Maunga. Nau mai, haere mai. Tūtū mai o koutou ringa mehe mea I konei au I hāwera I te tau iwa te kau mā whā. Tūtū mai o koutou ringa. Ia, ka pai. I te a koe. I te atamira au ko te koera taku tūnga tuatahi, me taku kapa o waihirere, hāwera 1994. Ka mau te wehi, ne? Ka pai, I te tai whakarunga, kātahi ka uki mai anō ki Ngāmotu, ki te tai whakararo ka tikara. Ka pai. Hoi anō. How many groups did they have in 94? Kei te mōhio rānei koutou? Kei te raku te matinga. 30-something I ai kia tāherewini, 30-something. Ka pai, well, kua rahi ake ne, I tēnei tau rima te kauma, rima ngā kapa, ka tū ki tēnei atamira tonu nei, hei te pēpuere. Ka pai. Nā, he hae whai ake nei. Coming up, he nui ngā kōrero ka puta I tēnei haora nei. Lots to look forward to, of course. Kei te kite atu ai ngā kanohi o ngā kapa huri I te motu. Kua tai a tinana mai, we will be naming the judges for 2025 Te Matatini. Ka whakahuangia, ka whakaingotia ko wai te kāhui kai whiriwhiri. And also, kia mautonu mai rā, we have details regarding the sales of tickets. So you can come here to Pukekura, to the Brooklyn Bowl, and enjoy it right here, a tinana nei.
Ka mautu ihi. Aye, and for those of you who might be a little bit worried about accommodation, ki Ngāmotu, ki waho atu, stay with us for how you We're might going be to able Miriana's house. Nē. Ka tō tātou ka noho hōpuni ki tōna kāinga. We might have a better spot. Hai a koe nei. Ka pai. Nā reira. Ki te kai kōrero tuatahi e te whānau. Oh, also, later on we have a special performance coming up. Nā reira, kia mau tonu mai rā. Ai, ko te kai kōrero i nāia nei, ko tai mai te tai rāwhiti ki te tai hauāuru. Kai hautu mo te Matatini chair since 2008. Haere mai e te pāpā, ko tā Herewini Parata. O mai te whakipaki. Oho ake au, ka whiti mai te rā ki runga o Taranaki e. Ka ranga ana maranga e oho e te wairua. Whakarongo ake au ki te hirea waha o Māui e ki mai nei. Tōia te waka nei ka maunu ki te wai. Ka hoi ki te moana, whiu ake tana matau, mau ake tana ika koa o te aroa. Hutia ka eke kei runga whakaete e te mai ko hikurangi. Te maunga rongo nui e rongo nei ngā iwi. Te pekenga mai o te mango ururoa, horo peka peka, ngaua kinotia i te whatuaro o te ikaroa a Māui e takotone e tūnei. Maranga ake, ka tangi ki o tātou mate, ngā mate o te motu, ngā mate o ngā kokoru o te motu, o tira ki te taumatua o te Matatini. Ki te ariki nui ki a kingi tū heitia. Ko takahia te ara whānui, ki ona mātua, ki ona tīpuna, ki ona ihi, ki ona wehi, ki ona tapu. Ki te hunga e hui mai rā ki mātangi reia, takoto e te ariki ki te āio o te rangi. Tāpiri atu ki a koe e te ariki nui. Ko ngā mate o ngā maunga whakahi o te motu. E whakaemi nei ki roto o Taranaki, ki te whakanui, ki te whakatau, i te Matatini, o Te Kāhui Maunga, he kāhui tipua, he kāhui wairua. Hoi anō, te hunga kua whēturangitia, ka maranga ake, ko hui kahu. Ko te ana tipa. Ngā koraua, ngā kuia, o te wā i tūai te Matatini ki roto o Taranaki i te toru te kautau ko Tahakene. Hoi anō, whakaemi mai koutou ki te ao wairua, hui atu koutou i te honanga i wairua, ki Hawaii ki nui, ki Hawaii ki roa, ki Hawaii ki pāmamao, ki te hono i wairua. Koutou ki a koutou, tātou te hunga ora nei, te Matatini e tau nei, koutou e noho nei, koutou e pai nei, i ngā tapu o te ao, i roto i o koutou kāinga, tēnā koutou, tēnā tātou, kia ora tātou katoa. Hoi anō, maranga ake,
Taku te māhine, te mokopuna o te motu. Kia kuini ngā wai, hono i te pō. Tēnei tō pātū wata. Hei tautoko i a koe, e kōkiri nei i ngā huarahi o tō hauna ao. Nā reira, maranga ake, rarau i te taonga tuku iho, noho mai rā i runga i te ahu rewa tapu a o mātua, a o tīpuna. Ngā kingi o te pō. He rauranga tira mā, he rā nui whakaharahara tēnei. Mō tātou te Matatini, mō tātou o Aotearoa, mō te ao whānui. Nā reira, Aotea waka, Kurahaupō waka, Tokomaru waka, tō ia mai ngā waka o te motu, kia noho tahi tātou ngā tuākana taina, ki te whakātu i ngā taonga a o tātou mātua tīpuna, kia tātou anō, kia tātou tamariki mokopuna, ki te ao whānui. Mana motu hake ki te kāinga. Matatū, mataora, matatini ki te ao. Koeira te taumata tirohanga, te taumata whainga o te Matatini. Te taumata whainga i muake i tēnei ko mātini mā mano ka ariki a kapahaka. Nā reira, kia huri atu ki tērā o ngā reo, kia whai wāhi te marea e kai ngākau ana ki tō tātou taonga te kapahaka. In 2023, and again this year, after many years of advocating for equity funding, Te Matatini received a significant increase in its annual budget allocation from the government to develop a strong, vibrant kapahaka network across Aotearoa. Engari, I roto I te rāhuatanga, ka pōhehe. Ka pōhehe e tahi o tātou, nā te maru o te pēke, nā te maru o ngā piuta ko riro mai I a te Matatini, ko kore te Matatini e hia rawa hei waha I tō tātou festival. Hoi anō, koutou, e rongo nei, kei te hia tonu a te Matatini, e tahi rawa hei wahaina I tēnei o ngā kaupapa o te Kāhui Maunga, o te Kāhui Tipua, o te Kāhui Wairua. Our vision is to meet the growing demands and support the expansion of kapahaka within our communities, which is where the majority of the Matatini funding has been allocated. So we still rely heavily on sponsorship to cover the costs of running the Te Matatini Festival. I want to thank all our sponsors who have returned and welcome any new sponsors and supporters to assist the penultimate festival of excellence in kapahaka in the world. Kapahaka is more than a performing art.
It is the heartbeat of our nation. It's a way of life. It unites us. It breaks down barriers. It carries the stories and wisdom of our ancestors and the hopes of our whānau. It provides our whānau, our tamariki mokopuna, with the opportunity to learn and pass on the traditions of our tipuna, ensuring that our culture not only survives but thrives. The benefits of kapahaka ripple far and wide throughout our communities and beyond our shores. Whether practiced in our communities, in schools, on marae, at our national competitions like Te Matatini, kapahaka strengthens the ties that bind us all. Communities come together to celebrate our shared heritage, and we have seen this grow from strength to strength. The discipline, creativity, teamwork, and unity in kapahaka brings people together and enriches their lives. It supports their well-being, fosters a sense of belonging to our culture, and immerses them in te reo Māori, te reo tuatahi o tēnei whenua. Kapahaka has been proven to have a positive, transformative impact on anyone who participates. Internationally, kapahaka has played a significant role in diplomatic and cultural relationships and exchanges, promoting Aotearoa as a nation deeply rooted in its indigenous heritage. We saw this pride displayed at the recent Paris Olympics, at the recent FESPAC in Hawaii, and also in Taiwan. Kapahaka also represents and plays a vital role in our country on trade missions, now with the government. Through kapahaka, we have been able to share our uniqueness as Māori to the rest of the world. As our grandparents and great-grandparents did 40 years ago, taking Te Māori to the world. All these benefits that kapahaka bring to our society culminate here on the stage. Performances on the stage require discipline, innovation, creativity, and knowledge of our traditions. Ka tīmata mai tēnei āhuatanga ki roto i o tātou kāinga. Ki roto i o tātou huihuinga ā whānau, ā hapu, ā iwi, ā hāpori, ā mahi. I roto i o tātou kura, o tātou kohanga reo, o tātou punarua, punareo, o tātou wānanga. As I have said in the first language of our nation, this starts in our homes, our family gatherings, on our marae, in our communities, our educational institutions, on the regional stages across the country and in Australia and other parts of the world. Ultimately showcasing excellence on the Te Matatini stage. Here we are after 30 years, back in the rohe of Te Kāhui Maunga, celebrating the 52 years of our traditional performing arts. We officially launch Festival 2025. Te Matatini o Te Kāhui Maunga,
He kāhui tipua, he kāhui wairua. Maranga ake, tūtonu mai. Mauri ora kia rangi nui e tūnei. Mauri ora kia papatua nuku e takotoni. Mauri ora ki te taiao e tauawhi nei a tātou. Haumi e, hui e, tāiki e. Te matatini o te Kāhui Maunga, e Kāhui tupua, e Kāhui wairua. Ko te uarangi te waka, ko Māui mua kei te taurapa, ko Māui roto kei te tauihu, ko Māui tiki tiki kei te awarua, ko rangi tuku tuku te aho, ko piki mai rawe a te matau, ko a te wenua, te ika ki ro wai, ka mau a piki mai rawe a ki te uru a tonganui. Ka ia ki runga kōia, i wainai tengua ko te ika roa Māui e takotone. Nā Māui roto i kuti kuti peka peka waka raua, ai wenua mō wai, ai wenua mo te Kāhui Māui. Kume ake te Kāhui Maunga, kia oro to marino i teika, rere iho ai ngā wai i te pō uri uri, i te pō tango tango, i te pō i kimihia, kia puta ai ngā maunga kōrero uri noa i te tai au auru, me te motu nei. Nau mai e te matatini ko te matatini o te Kāhui Maunga. Ara mai e te matatini ko te matatini o te Kāhui tupua. Rarau mai e te matatini ko te matatini o te Kāhui wairua. Tau mai rā ki Ngāmotu ko te Kāhui Maunga o tai. Kia Ngāti te witi apu ki ati ati au eiwi. Ki te wai o uatuki, ki te tini o toko maru waka. Ki te toko pai o te Kāhui Maunga o uta. Ki te toko pai o te Kāhui Maunga o tai. Maunga nui, maunga ririki, e mii nei ki a koutou katoa. Ti ei mauri ora. Kia ora rai, Davey. Ai, hi nawa ana te kiri, ka mutu pea. Te Kāhui Maunga, te Kāhui tupua. I have to say, as an uri of te Kāhui Maunga, that kōrero, te ia o te kōrero, that is incredibly special for us. E whakatina nāna, tina nāna i te whakaro o te Kāhui Maunga. Tēnā koe, Miriana. Mo te hunga pēnei a hau nei, te hunga rāwaho, ko wai te Kāhui Maunga? Oh, he pātai pai pia tēnei kaipo, he tātou ko te maunga tito e tūmaira. Kaua ko ianake, a kao. Mai Taranaki, piki whakarunga ki whakanui, whakawhiti atu ki ruapeu, ki rangi tīkei, hoki ko tātou tēnei, a te Kāhui Maunga e tūrangatira nei tō koutou tainga mai, a te tau e tū mai nei. Me te mo i o tonu, ko te matatini, te mea e whakakotai ana i a tātou. Kia whai ngā kōrero o tō tātou kinga ki ngi tūheitia, te kingi o te kotaitanga e tūrangatirana i runga i tō tātou Māoritanga. Ka pai. Tēnā koe e ra whakamārama. I was just asking because Tamati Waka's writing his entrance as we're speaking. So, ko mōhio koe nai nei Tamati. Kāti. I nai nei, many of us here will know our next speaker, who is an accomplished composer, tutor, performer and kapahaka expert. Ko ia hoki tētahi o ngā pōu o te matatini o te Kāhui Maunga. Tēnā, he karanga tēnei kia koe te tūngāne, te tāepa ka meta. Haere mai. Kia whai kororia honore hareruia kia ihoa o ngā manu. Tua uriuri whai i o ki tonu te rangi me te whenua i te nui o tona kororia tanga. Matua tama, wairua tapu me ngā nahera pono. Ko te māngai hei tautoko mai, haia nei, hake nei, ai. E rangi e, kai tāku ariki, haere i tō, haere ngā roa. Ka hiri tia, ki ngi tūheitia, ki rangi moe ariki e.
Ki ingi tu heitia po tatau te whero te tuawhitu. Moi mai, moi mai, moi mai rā. O tia tu te pōnau mai te ao. Te ariki nui, kuini ngā wai hono i te pō. Hei kuini mo ngā iwi katoa o te Kāhui Maunga. Tū mai, tū tonu mai rā. Ka pōi mai i te wehi o Taranaki Maunga e tū mai ni. Ka pōi mai i te ihi o te here kawe o te wai whakaiho e te rea keni. Ka pōi mai i te mauri o toko maru waka. Ka pōi mai i te wana o te ātiawa iwi nui tonu. Ka pōi mai i te mana o Ngāti te whiti, te mana hapū, te mana whenua, te mana tāngata ni konei ki Ngāmotu, kai ngā hekenga o te whiti o rongo mai, a nei ka whakamana wātu. Kai ngā kapa, rima te kaumā tahi o te motu. A nei ngā kapa haka o te Kāhui Maunga. E totoro atu aku ringa, pōhiri ki te haka. E tuhi atu au, i tōreta pōhiri, kia tai mai ki konei. Ia haha, hara mai aku taonga. Ia haha, hia uai ara kia whakataira ngati ai, te kupu, o kai poropiti e tūne. Hoi te roki o nauri, ho te Kāhui Maunga e taunei. E kora panga te whauara uru, ui wai hokia te ruaiti. Kawahi e. Hara mai. I runga i te aroha, neke mai, i runga i te rangi Māori. Hunuku mai, i runga i ngā wāti o tō tātou kingi, kia kotahi ai tātou, ki te matatini o te Kāhui Maunga, he kāhui tupua, he kāhui wairua. He piki ngā paupau ki runga o Taranaki. Ki reirau nei mātakitaki iho tukutuku roi mata. O ia tēnei, ko te komiti o te Kāhui Maunga, e tangi nei ki o tātou tauheke kroua kuia. No mai anō i te wā o te tau i watakau mā whā ki tēnei rā. Kia pātere i atu au. E kora hui rangi wai kere puru kia takarangi mai he maara matanga ki ahau. He ahai a te Kāhui Maunga, he kāhui tupua, he kāhui wairua, he mauri tupua, he mauri wairua, he mauri ora o te tangata. E kui mere i wakarangati ara, pōhiriti ara, toherauti ara, te tohenui o toiwi Māori mo te aha, mo te mauri ora o te reo Māori. Hui te rangi he kāhu Karere, hui te whenua he poi Karere, hui kahu Karere, te poi pātua taku poi, pātua ki ari te tāparapa, tua taku poi e. E kora wana tipa wai a tatia himena tia whakatau a ki tia te whakatau ki nui o te rā. Moi a tō taiaha, moi a tō poi. Ko ia tēnei kua hau ko te Kāhui Maunga. Ko te kāhui tupua, ko te kāhui wairua. E pōhiri atu nei kia koutou haere mai. I runga i tēnā, ko ihoa tō koutou piringa, ka puta, ka ora, mo ngā rā katoa, ko te māngai, hei tautoko ake, ai anei, ake nei, ai. Oh,
Kāti, tēnā koe te tāepa o tira ngā manu rōreka o Te Kāhui Maunga, tēnā hoki koutou. Miriam, I don't know if you got to watch Te Karere last night, I tai atu a Kereama right, ki te o ngā whakaharatau i a koutou, e whakarite ana i a koutou anō mo te pōhiri, e rāhuatanga katoa. Te mei whanganui. Ai, koia. Hea te wāhanga ki a koe, e te tuahine? Well, there's an incredible energy building as we get ready for our the hui tanguru. Ka reo mo te whākia atu hea tā mātou e whakarite ai. Surprise. Be worth the wait, I promise. Ka pai. But me mihi ka tika ki ngā pauako e arahi ana i a tātou, e whakakotahi ana i a tātou a Te Kāhui Maunga. Ka mii ki a koe te tungane koutou katoa ngā pauako. Me mihi ka tika. Kia hoki anō ki tāku i ki atu ai kia koutou 55 katoa ngā kapa ka tū ki tēnei atamira tonu, ki tēnei papatū waiwai. Nā reira, he mahi nui mā ngā kai whiriwhiri o tira mā ngā kai whakawā. There's an extra day this year if you didn't know, so 4 days of preliminaries, ka tahi ko te rangi whakamutunga, ko te matangirua, hei te rā horoe. And the part that those of you who are competing are particularly interested in is kōwai mā ngā kai whakawā. Koira te tino pātai nera e kare mā. Nā reira, hei whakautu i te rā pātai. Koia te māngai o te tai rā whiti ki te puari matua o te Matatini. Ko riro māna hei whakaingoa i te kāhui kai whiriwhiri mo te whakataitai nui tai ore o te Matatini. Nā reira, he karanga tēnei ki taku Uncle Maui, tangohau kei a koe te wā. Kia ora. Tēnā koe matai, kuruatai. O tira, tēnā koutou. Tēnā koe wharehuka, me ngā mihi ko taimai. Me te tiamana o te Matatini tā heroini, tāne tō parata. Tēnā koe tautoko ngā kōrero o ngā mihi i tēnei wā. Nā reira, e ngā mema o te poere matua. Ngā kapa, ngā mokopuna, ngā tamariki, tēnā koutou. Today, I am announcing that Te Matatini o Te Kāhui Maunga, Te Kāhui Tipua, he Kāhui Wairua, Festival 2025 will be judged by 50 judges for the duration of the festival from the 25th of February to the 1st of March next year. With 55 kapa that have qualified means a judge will only judge one discipline in both the aggregate and the non-aggregate sections. But before I provide the names, and I know you're all holding out, I want to comment on the following. Firstly, let me talk about the qualifying rounds and the finals. With the increase to 55 performing kapa, the competition, as Matai alluded to, will be held over 4 days and will consist of 4 pools with a final on the Saturday. The pools are Te Uru, Te Haumi, Te Kei and Te Awa. So the list of those teams in each pools, you can find those on the Te Matatini website. So 3 teams from each pool with the highest marks determined under the Olympic system in the compulsory disciplines will compete in Mātangirua, the finals on the 1st of March. These 12 teams
are judged afresh against the compulsory disciplines to determine the winner of Te Matatini o Te Kāhui Maunga, He Kāhui Tipua, He Kāhui Wairua. And so the judging system, it's automated. No more calculators, no more adding up on pieces of paper. And that enables judges to input their scores and the comments into a digital platform. The system then automatically calculates the scores from the pools that allows for placings and trophy recipients to be determined. The rules also provide for the determination of placings in the event of kapa being equal. The winner of Te Matatini o Te Kāhui Maunga, He Kāhui Tipua, He Kāhui Wairua, and the recipients of the Ngāpō and Pīmia Wehi Duncan McIntyre Trophy is also determined through this system. I'll now turn to the taonga. So in each category there is a compulsory discipline. In the compulsory discipline is awarded its own taonga for the winner of that category. And I want to share with you today that in 1972, when this competition was called the New Zealand Polynesian Festival, that Aotea were the premier exponents and winners of the poi. That led to Aotea being given the opportunity to donate a trophy, which is the trophy we have today for the poi. Te taonga a Aotea District Māori Council. Koenei te ingoa o te taonga. And all taonga can be viewed on the Matatini website. So, the moment you've been waiting for, let's now turn back to the judges, and I will read the names of the aggregate judges, the non-aggregate judges, matatuki, and finally the head judge. Drum roll. So let's go to the aggregate items. Whakaeke, Reverend Dr. Hira Te Hira Painga, Hohepa Tamehana, Janice Dithiri, and Kelly Henare Heke. Mō tētea, Paora Grump Brosnan, Tāpeka Henare, Rangi Te Whiu, and Ngārimu Porata. Waiata ringa, Heni Kereru, Thomas Porata, Te Rangi Hemi, and Raymond Kaiki. Poi, Leanne Morehu, Donna Morrison, Miri Hare, and Te Atarangi Whiu. Haka, Tei Nohutima, Watson Ohia, Mark Pirikahu, Hemi Titan. Whakawātea, Tūhoi Huata, Anthony Dithiri, Hani Huata Allen, and Jojo Rangihaiata. Te Kairangi o Te Reo, Chris Winitana, Petina Winiata, Rauiri Tinirau, and Ngāringi Katipa. Those are the judges of the aggregate disciplines. Those are the key disciplines for all the ropu. Ho mai te pakipaki. I'll now turn to the non-aggregate judges. Titonga Mō Teatea, Ruki Tobin and Georgina Kerekere. Titonga Waiata Ringa, Keita Tuhi, Komene Kururangi. Titonga Poi, Alexia Greening, Robin Hata Gage,
Titonga Haka, Dr. Wayne Ngata, Haturini Magavi, Waiata Tira, Ruakiri Fairhall, Chanel Wallace, Kākahu, Tina Winitana and Mark Kopua, Manukura Wahine, Ngāhirewa, Titan and Huia Hahunga, Manukura Tāne, Hohua Mohi and Joe Haruira, and Te Reo Tuhi, Leon Blake, and Te Rāniera, Ormsby Teke, Homaita Pek Kwek Kwek. Matatuki, Charlie Rahiri, Paura Sharples, Te Ara Bakafi, and Rhonda Tibble. And in concluding, I am not only proud to be able to announce the judges for the aggregate and the non-aggregate disciplines, but I also announce the head judge, the Kaiwhiriwhiri, Matua Turuhira Hare. Those are the judges, but let me just say, those judges whose names who were submitted and have not been nominated, they all are in the reserves pool and they remain as nominees to be considered in the need that we need to turn to replace any of the judges. So, koe anō, ngā mihi kia koutou, anei ngā kōrero I tēnei wā, mō ngā kaiwhiriwhiri. Nā reira, tēnā koutou, kia ora tātou katoa. Mahi nui, rima te Mahi kau. nui. Ngā kai whakawā. Ka pai. I whakaroa ki au. Ia Uncle Maui e whakahuahua ana I ngā ingoa. Ka puta te ingoa o Joe Harawira, ka tangi mai. Te manu rā, nā reira, a kune pēr, kei te whakaro. He whakautu. No, kei te whakaro. Ko te whakaro kei taku hine ngaro, tino raki ngā kapa. Tino raki koutou I a rātou.
No koutou te whiwhi, no tātou te whiwhi. Ngā pūkenga, ngā pūmanoa, kei taua kāhui, kai whiriwhiri, no tātou te whiwhi. Ai, he mātanga katoa. E me ana koe. A kāti, kei te kata koe, tēnā. Tērā waiata, mō te wāpoto, mere ana, kia tīkina e koe te ia o te waiata. Koe rā tētai waiata, ka tino waiata tia e koutou o te haukainga. Ai, kei te mōhio Kia te ia o te waitia. waiata, te kaupapa? Te pickinga pōpō. Ai. E hāngai ana ki te wiki o te reo Māori, he whakahauia tātou kia pupuritia ngā tikanga me te reo. No reira, koinai anō te tino whainga, te whainga matua o te matatini. Koira, e tika ana. Ka pai, tēnā koe era whakamārama. Nā reira, e hoama, e karema, he kōrero motu hake e haere ake nei. So, who has not yet purchased their tickets for Te Matatini? Hands up. You should all have your hands up because they're not on sale yet. Tūtu mai o koutou ringa. Ahea putachi. Hei te rangi nei, e hoama, kia mōhia mai rā koutou, we are announcing exclusively that ticket sales will be going on sale today, hei te poupoutanga o te rā. So, me tere tonu tā koutou whakamōhio atu ki o koutou whanaunga. There it is, tickets on sale from 12 p.m. today. It's even got a QR code. Ka mautu wihi nea. Hea te kupu Māori mo te QR code? QR code. Ka pai. Nā reira, whakamahi ato QR code, and there it is. Please let all our whānau know that ticket sales are at 12 p.m. and you can go to www.tematitini.co.nz for more information. And te tiro e te whānau kei te whiti mai a tamanui te rā. For those of you who are wanting to know where to get accommodation, ka taia te hoku i te wā, e hoku tīkiti ana, camping, glamping, motorhomes too, ka taia I konei, just a hop, skip and a jump from the best spots I ara. So, you know, for those of you who like to do that, get in here at 6 o'clock in the morning. It's your campsite. Pēhea ngā kaupoi, kia mātou ko ngā kaupoi, ngā volunteers, ngā kaitūao ne? It's not too late to come home and help out, it's never Miriana? too late. I have to say, I pariakau I nanahi te kaumaiwa, and I heard that there were 700 volunteers who have already registered. How awesome is that? Yes. And I have to say, Paki. paki. Oh, nothing makes me more proud to hear that. And I have to say, what a beautiful way to come home, a beautiful reason to bring our people home who are kei te noho ki waho atu o te roe o Te Kāhui Maunga. Koira tonu, te whakahau I a tātou. Now, speaking of whakahau, I mui te whakakapinga o a tātou mahi, kia whai ngā kupu a tō tātou kingi a kingi tū hei tia, kia pakari te tū, kia Māori te tū, be Māori all day, every day. Nē rā mere ana. Ai, so, koinei te whakaterenga o tō tātou waka, o te matatini o Te Kāhui Maunga, ko tēnei rā, ko te tauihu, hai ngaru whakakeo, hai ngaru tuātea, whai muri mai ko te tumu, ko koutou rā, ko ngā kapa, rima, te kau, mārima, e tai mai ana ki te papatū waiwai, kia haruru mai te papatū waiwai, hei te hui tanguru, hei tōna mutunga, hei te rā tuatahi o pautū te rangi, ka kia mai ko wai te puhikura ka tautaua ki te taurapa o tō tātou waka. Hoi anō, just a big mihi from Te Haukainga, Te Kāhui Maunga. We cannot wait to hear your reo. We cannot wait to revel in your creativity and your athleticism and all that you will bring mo te matatini o Te Kāhui Maunga. Haere toko pai mai, kia tini, kia mano, ki te papatū waiwai nei. Kia ora mai tātou. Kia ora te tuahine. Let us be Māori every day, and in February let us show the world that our reo, our tikanga, our Māori worldview are all strong and indeed alive. Akati, kua mutu a tātou mahi konei, hei whakatepe ake, kua tukuna atu tēnei wāhanga ki tēnei kapa rongonui rawa atu o te ao Māori. Get your poise out e te whānau, anei te kapa haka o Pātea me tērā wai atu rongonui, hoie, hei kura mai. Kia ora.
Kia ora tātou. It's only 11 o'clock and we feel like we're ready for a party. Tēnā tātou. Kua rongo ki te wairua o Pokekura. Haunga ko ngā raki. Reo kētera, no composing any songs about ducks, please. E hoa mā, e mihi ana, kua reo e te kaupapa. Te matatini o Te Kāhui Maunga. E kāhui tupua he kāhui wairua. Tukuna ki arere, mai a te mahi. Nā, e hāngai ana ki ngā kaupapa ko hora hia nei. Just want to acknowledge all of those of our local whānau, particularly our councils. We've got all of our councils that have been very supportive, Toi Foundation and others that are in here and supporting this kaupapa on behalf of Te Kāhui Maunga, our kapa whānau. Te taipa, it was lovely to hear your reo mihi to the kapa of the mutu. I think got all the juices flowing. And also, just on behalf of ngā iwi o te rangatupua, ngā iwi o Taranaki, ngā iwi o Taranaki, just supporting our kapa whānau to make sure that we deliver a good event. E hoa mā, tukuna ki arere, unuhia, turu tapu nui kia wātea te tinana te wairua, te hinengaru ki te ara takatu. E rongo wakaireaki ki runga kia wātea, aira, kua wātea. Ririre hau, pai mārire, kia ora tātou katua, Kai's that way, kia ora tātou. Oh. He uru kahika ki te wao, he uru tangata ki te pā. Te mate ao ne tētahi ki tētahi, te whiri o ngā hononga, o tētahi ki tētahi. He Māori ahau, ake, he tūhoi ahau, mana motu hake, o kureo, he take, he tuku iho. Hera na tira
Ai, nau mai hoki mai anō ki tēnei wāhanga o tēnei whakapāhotanga korongo rā tātou I ngā kōrero. Ko puta, ko whakamānu hia tēnei kaupapa ki te ao, ko whakamānu hia te branding, arā ko te waitohu mo tēnei matatini ki te Kāhui Maunga, he kāhui tupua, he kāhui wairua. I whakamānu te I huraina hoki ngā kai whakawā ki te rā tātou I ngā ingoa ka matapaki hia e tāua a ko tata ake nei e hoa. Hoi anō hea hau whakaro. Miharo rawa atu, kua puta mai a tamanui te rā, ia e titiro haere ana, he nui ngā tangata I tai mai ki te whakarongo ki ngā kōrero, engari I rongo I te wairua hihiko, I te wairua mai hoki ki I a te matua rā e whakaputa ana I ngā iwa o ngā kai whakawā, no reira, he rangi miharo rawa atu tēnei. Ai, he pai te rongo I te hari kua o te hau kāinga, o te iwi kāinga nei, ki te whakamānutanga o tēnei kaupapa I mōhio rā tātou, ko te hui tuatahi I tūkirongo o tūranga waiwai tōna tikanga I tū mai ki roto o Taranaki nei, no reira e hari ana te ngākau o te iwi kāinga o ngā iwi o te Kāhui Maunga, ko kawea mai tēnei kaupapa ki roto ki Pukeku Roti rā, ki ngā rekereke o te Maunga tito hea ki konei whakamānu tia ai, whakamānu a kaupapa nei, whakamānu a ohanga nei anoho kia nei rongo hoki tātou ngā patipati, te hea mana tā herewini mō ngā pūtea, no reira mehe mai hohonu tonu ana o koutou pūtea, kei te kimu pūtea tautoko tonu te matatini mo tēnei kaupapa a te rātau. Engari, ko tētahi o ngā kōrero kei teki te au kei ngā ngutu o te maku I tēnei wānei, ko ngā kai whakawā, ko ngā kai whiriwhiri I puta I nā kua nei. He hau whakaaro tuatahi I toko ake ki roto I a koe? Tuatahi ake rā, I taku titiro ake, I taku tirohanga ake ki te rārangi ingoa o ngā kai whakawā, kua hanga rangatahi ake pēr. Hare te mea e kaha kite ana, I wā mātou kaumātou koe ngā mea kua roa nei, e whakawā ana I a te matatini no reira he mea pai tērā, e kite ana I ngā whakareanga e pihi ake ana. Hewa e te whānau kia ruku atu ki ngā ingoa o ngā kai whakawā. Me timata ake ki te whakaeke, ko Reverend Dr. Te Hira Painga tērā, ko Hohepa Tāmehana, Janice the Theory, rātou ko Kelly Hinare Heke, no reira, e kite ana I ngā pukenga I roto I tērā. Ai, ko Te Hira mōhio ana tātou he tamaiti I tupu mai roto I te ropu manutaki, I roto I ngā tau, ko te ropu Anglicans anō hoki, kātahi anō ka tuhia tana tohu kairangi, tohu tākutatanga I roto I te reo Māori, engari he toki a Te Hira. Ke nei mahi kapahaka taku mōhio ko Hohepa Tāmehana no roto mai o mātātu a waka, kua roa e whakawā nei tēnei taumata Janice the Theory, he uri tēnei no te tauhi o te waka a Māui, no reira pai te kite, ko whai wāhi mai ētahi uri no ngā tōpito katoa te motukirunga ki tēnei pai whakawā me Kelly Hinare heke he uri hoki no koutou no rongo nui whānui tia ana tērā wahine moana pukenga kapahaka I roto I ngā tau te wakahuia me ngā kapa katoa o Tāmaki Makaurau ki te tonga. Engari ki... te wakahuia no hoki a Kelly te wakahuia. Ki te mōtea Paula Brosnan, tāpeka he nare rangi te whiu ngārimu parata, ka hoki anō ki rā kōrero e hanga rangatahi ake ana pēr. Ko te ohorere hoki he tāne katoa, ngā kai whakawā I te mōtea. Tāpeka he wahine? Tāpeka ara mai, ko te tuhine tērā o pēni he nare anō hoki, no te tai tokerau ko Paula Brosnan, no roto mai o mā tātua I te whakatohea anō hoki. Ko rangi te whiu heuri no raukawa kai o take noho ana me ngārimu parata no te maunga e kore e neke no hikurangi. Kei te kite au I puta I a Māui tangohau te kōrero. E rima te kau ngā kai whakawā ko tīpako hia I te mea e rima te kau mā rima ngā kapa ko tētahi kai whakawā ka whakawā I tētahi mea. He aggregate, he non-aggregate rānei, nā runga I te roa o ngā rā, e whā ngā rā, e whā ngā puna me te matangi rua hei te rā horoi. Engari, kei te rika te ngā kau, ki te kite ka pē hea tā rātou whakawā. I e nei waiata tai atu ki te waiata āringa ko Heni Kereru, ko Thomas Parata, ko Rangi Hemi no roto mai o te Kāhui Maunga no rātana, rātou ko Raymond Kaiki heuri anō hoki nōku no Taranaki Maunga. Ki te poi, I puta te kōrero I te atamira I te rānei, no te timatanga o tēnei whakataetai te tau, ko tahi mano iwarau whitu te kau mārua, ko Aotea waka tērā I whakaihu aka I roto I te wahanga o te poi, no reira, kāre te waka ki te pena ka pēnā hoki, engari ko ngā kai whakawā mo te wahanga o te poi, ko Leanne Morehu, Donna Morrison, Mirihare, te atarangi whiu, kaore kore he puna
ki pai ngā pukenga o ngā mahi poe me ki ko ngā mareikura o te arawa waka. Ko tētahi waku ki te ngā e toru e nei kai whakawā no noku no te arawa. Taku mōhio kaore kore kei te rere ngā kome a etahi o rohe, etahi kai haka i tēnei wānei. Engari, kei te mōhio tātou, ne rea morehu ko hoki mai anō ki roto ki te rāngai kai whakawā. Ko Donna Morrison i mōhio te, ko Donna Granti i ngā tau ko taha ke nei. He toki e nei ki ngā mahi poe te wā i a rāua. Ko miri hare anō hoki kua whaiwahi mai ki tēnei taumata, he tuatahitanga tēnei mona. Ki te taumata o te matatini mōhio tātou ko ia tērā ieke ki ngā taumata puhitai ore. Te kapahaka o tira o te tūranga manukura wahine, i roto i ngā tau ko ia te tamahine a Tiny Morrison i whakahuatia rā e tā Timothy Kāretu mo te tauira o tēnei mea o te wana o te ihi. Me te hae mohe ana tātou i ēnei rānei mo te taha ki te poe, kaore kore he mahi nui ua ki mua i a rātou me te mōhio kua tino panoni ngā paira o te poe, kua whakaniko kua taumaha ke kua pakekea ke ngā mahi nai nei. Ko whiua ki ngā rangi kua whiua, kua aha, no reira. Kia titiroa ke tātou ki ngā kai whakawā, kai whiriwhiri mo te wāhanga o te haka, ko tei noho tima uri o tūhoi kei te tai rāwhitia noho ana, ko Watson Ohia, ko Hemi Titan rātou, ko Mark Kōpua ki taku mōhio. E nei toki o te ao haka taku mōhio ko Mark Kōpua rao, ko Watson Ohia i noho ki te pai whiriwhiri i te rātu matatini tū ki tāmaki makaurau. Hemi Titan, ko whakairihia ia tana maro, tana toki. I tēnei tau, ko ia tētahi o ngā toa o te tūranga kaitātaki wahine, kaitātaki tāne i te matatini o tāmaki makaurau i te rātu tau i nai ko noho mai ia ki te rāngai kai whakawā e mihiana ki te rā pāpā o tātou. Ana tahuri atu ki te whakawātea ko tūhoi huata Anthony te Terry noroto mai o te tauihu. Hardy huata Ellen no tainui waka rātou ko Jojo rangi haiata no whangara mai tapiti ana. Ai, mutuake ana ki te wāhanga Okawa, te wāhanga tuawhitu ko te kairangi o te reo. He wāhanga tēnei ka ki te ko wai ngā ihu ka puta i etahi wā. Nō reira, ko ngā kai whakawā o tēnei wāhanga, ko Chris Winitana, Petina Winiata, Rāwiri Tinirau, rātou ko ngā ringi Katipa. Kaore kore he mahi nui kei mua i te aroaro o ēnei kai whakawā katoa. E ki te ake ai ko ai ngā toa, te toa, whakaihuaka, ai te pepuere. Ai, kaore kore kua tīmata wā etahi kapa āta whakairo i wā rātou brackets, i wā rātou waiata kia hāngai ki ngā pukenga, ngā hia o ngā kai whakawā e kōrero hia nei. Nā, kaore i tū atu i ēnei kai whakawā rā no te tini o ngā kai whakawā ko tīwhako hia hei kai whakawā ki te wahanga non-aggregate, kāre iau e rā tuhinga i tēnei wānei. Me timata ki te titonga mō tea, ko Ruki Tauben tērā, rāua ko Georgina Kerekere, ko te titonga āringa, keita whakaipo tuhi, ko mene kururangi, ko te titonga poi Alexis Greening, Robin Hata Gage, titonga haka Wayne Ngata, ko ki te koe, ki te rāne koe i te mea. Titonga haka Wayne Ngata, Haturini Magavi, Waiata Tira, Ruakiri Fairhall, Chanel Wallace, Kākahu, Tina Winitana, Mark Kōpua, Manukura Wahine, Ngā Hiriwa Titan, Huia Hahunga, Manukura Tāne Hohua, Mohi Joe Harawira, Te Reo Tuhi, Leon Blake, Te Rānia Ormsby, Teki. Ko kia ana ki te haka ko Mark Pirikahu, tētahi atu kai whakawā i te wāhanga haka ko Charlie Rahiri, ko Paula Sharples, ko Te Arawa Kāwhi, rātou ko Rhonda Tibble, ngā matatoki o te matatini e tū mai nei, me te aha kaore, he wahi nei tuatu ia, turuhira hare, hei kai whiriwhiri matua, mō rātou katoa, ka noho ki te rāngai kai whakawā, hei te tau e tū mai nei. Me te mohia no hoki, ko mōtai tangata rau tērā i whai wāhi atu ki te whakataitai o te matatini te haere ki nei no reira i heke, a Praone, mai tana tūronga. Ai, no reira ko ia te matatoki i tērā o ngā tau. Engari, ko hoki anō ia ki te mura o te ahi. Ko hoki ko whiua anō tana hoi hoki te reihi. No reira ko anō ia hei kai ako o tira hei kai tātaki tāne pēr mo tana kapa. Erika rikana. I tēnei wā tonu e te whānau, kei te karore haere, te iwi nei, kei te kai wetahi o ngā manuhiri ki muri. A whai muri ake i tērā, ka haere ngā kai haka o ngā upoko o ngā kapa haka puta noa i te motu ki te tiro haere, ki muri, ka ahu pēha o rātou kapa. No reira, kaore kore e hikakana te wairua i tēnei wā tonu. Ki ake,
Ko te kai whiriwhiri matua. Suruhira hare. Ai, tēnei wahine mōhio tonu tātou no roto mai o te whārua o Ruatoki. E hia tau ia e whai wāhi mai ana ki ngā mahi kapahaka. E whakawāna hoki te taumata kura tuatahi, kura tuarua tai mai ki te Matatini no reira kaore pia he wahine. Taku mōhio kaore he tangata i te motu katohe i tōna tau tapanga o tira tōna whakawahinga hei kai whiriwhiri matua mo tēnei kaupapa. Me te kua hoki o te ngākau kei te kitea e tahi atu kai whakawā rangatahi atu. Engari, ko tai te wā kia whakawhiti atu tātou kia marena mane kai kōkei tōna taha ko Rauru Bōtun tētahi o ngā rangatira o tēnei rohe o Te Kāhui Maunga. Marena. Ana, kua puta ngā ingoa o ngā kaiwhakawā ki te Matatini nei. Hoi anō, kei takutaha i tēnei wā ko Mata Rauru Broughton no Taranaki. Anō hoki nā reira, taku pātai tuatahi i te pāpā. Hari koa ana koe te putanga mai o ngā ingoa o ngā kaiwhakawā? Mate nui te hari koa. Hikaka ana te ngākau ne, tatari ana ko wai māte nei rima te kau. Kua puta haupai mairire ana te ngākau i te āhuatanga ki a rātau. Ai, hei a koa nei hoki, hei te paupautanga o te rā ka tukun hoki ko ngā tikiti. Nā reira, ko tā mātou nā mahi he hoko o tikiti? Ana, e tino tatari ana ki te rā uatanga anō hoki. Nō re kua puta, kua wātea. Taku mōhio, i te mea kairunga i te ipurangi, ka tere paupeange e nei o ngā tikiti roto i te wāpoto. Nā reira, hea o kare aroto mo te taunga mai o te Matatini ki tō rohe? Nau mai, turu te kautau te roa, mai o te tūnga wakamutunga, nō re kua rite mātou, te Kāhui Maunga katoa, kei te tino hari kuara wāti te ngākau. Hono. E mihi ana ki a koe mo e nā kōrero, papa. Ka pai. Tēnā koe. Hoki mai anō e te whānau. Nō te rangi tonu nei puta ai, te QR code e tae ai te iwi ki te hoko tiketi hei te kaumarua karaka. Ka rewa tēnā, nō reira mo te hunga e tatari ana kia hoko tiketi, haere atu ki te whāringi ipurangi o te Matatini, kei reira hoko ai ngā tiketi. Heoi anō, he rangi pai tēnei, me te mōheo kei te hui tonu ngā whānau ki muri i au. Engari, ko etahi o ngā tangata i tai mai, ko ngā upoko, ko ngā kaihaka o ngā rōpuputa no i te motu. Nō te ata nei, nō mua i te kaupapa o kawa nei, kōrero atu ai a mārena ki etahi tokorua no te kapa o angitu o Tāmaki Makaurau. Kawa e mihi ana kia koutou e te whānau kei takutaha i tēnei wākunga tuahine no angitu, te kapa o angitu. Anō reira, tēnā kororo mai tō ingoa me o iwi. Ko Dee Anderson tōku ingoa, he uri au no te rohe potai, no te taitokera. Ka pai. Kia ora, ko Raven te wano tōku ingoa, ko ai tāna taina, no reira he aurite. Ka pai. Nā taku pātai tuatahi, e hikaka ana te ngākau, te haramai i tēnei rā. Me anō hoki, te Matatini a te rātau. E tino hikaka ana te wairua, te ngākau, e rā mea katoa. Pehea ki a koe hikaka ana koe mo ngā momo kai, ka haramai ki tēnei o ngā wahi? Kaore, kore ngā kai, ngā kapa katoa te motu. Kia kitea ngā taera motu hake a tēnā iwi a tēnā iwi. Hoi anō ngā kōrero hei hono ai ki tēnei rohe, ki tō rātou ake rohe hoki. Ai, nā reira, ka tū te pohiri, o Te Kāhui Maunga a te rātau, hei te pepuere. Hea etahi mea e hihi ana korua te kite mai te iwi kāinga? Ori te ki ana kōrero o ngā taira rereke, o ia kapa, o ia hapu, koira te mea e ngākau nui ana ki nei momo āhuaranga o te pohere. Ka pai pēr koe? Tautoko ana i te mea ko tātou, he kapa ātaone, nō reira, kātai anō kua kite i ngā āhua, ngā kōrero ki roto i a Tāmaki Makaurau, ara ki konei, ka tini, ka huri,
Hei hāngai tonu ana ki te kaupapa o Te Kāhui Maunga. Pai, e mihi ana kia kōrua, tēnā kōrua. Tēnā koe. Ai, kei te rongo koutou e haruru ana ngā waiatai konei, kei te tiki kai ngā māngai o ngā kapa 55 ko tae mai ki tēnei whakamāniutanga motuhake, kei te kitau i etahi aku whanaunga i haere mai i o te poti rāno. O tēnei kaupapa etahi haere mai ai te tai tokerau no reira he kuanga ngā kau te kite o whakamāniutia tēnei kaupapa o tātou me te aha i kōrero o tō tātou mārekura a tini moloniu ki ngā pau o tēnei kaupapa ki a tāherewini parata te heamana o te matatini ki a Ross, te tāhuhuranga pū rātou ko te tāe pakameta te heamana taki tuarua o Te Kāhui Maunga. Kia whakarongo ke tātou ki wā rātou kōrero. Tēnā koe Herewini, ko tutuki te kaupapa, o te tīmatanga o te kaupapa, i nānei koe te kāhuatanga ki a rere ai. Tēnā kōrero mai o kare aroto mo tēnei rā. Rongo i te wairua o te whenua, rongo i te wairua o te taiao, rongo i te wairua o ngā iwi o Te Kāhui Maunga, o Te Kāhui Wairua, o Te Kāhui Tipua. E kororo nei hikaka ana, o tira te āhuatanga o Te Matatini o tae mai ki konei, ki te whakapūmau i ngā kāwai tangata tuatahi, ki te whaka ala ake i tō tātou reo, ki o tātou reo, ki te manaki i te iti, i te rahi, i te whakamataku e tae mai nei ki roto o Te Kāhui Maunga mo Te Matatini a te tau e tū mai nei. Oe pātai e tunu o tāku a kia kōtou, tēnā karatai tia ia pātai, mākai pātai nā pātai. Ko tētā nā kaupapa kia hai nei, i te whakarongo i nā kōrero e horahi ana i tēnei rā, e huri ana kia koutou, ki tō koutou iwi. Ana ko te whakaare e hoki mai ne kiro te tōku whatu manawa. Ko hirangi wai kere ko te reo, te kaupapa nei. Ai, anō nei koia ko mere iwa, Broughton, ko rātau mā ko te anatipa, nā rātau anō i tapa te ingoa ki runga, ki tēnei rohe ko Te Kāhui Maunga, he Kāhui Wairua i nā hoki, ko ngā poropiti o tēnei takiwa o te hauauru, ai taki maha. Me te mea no hoki, kai roto tonu, ai tēnei whakaaro o Te Kāhui Wairua, kōna tikanga katoa, ko te reo anō hoki tēnā ka kaua i roto i te hauauru, reo take, ki roto o Taranaki anō hoki, me ona maha katoa, ko ia iki ai ko Te Kāhui Wairua, ana ko rātou tēnā, ko ngā kāhui tupua, ko ngā kanohi kāri ki te i konei ai e nei wā e ora tonu ana i roto i amata. Hoki mai anō e te whānau. I puta ngā kōrero i te rā nei, kua kaha tā te iwi kāinga o Taranaki whānui ki te whakariterite i āiano, ki te manaki i ngā manuhiri, te tini makiu ka whakamai ki konei ki roto i a rātau. Nō reira, me te mohio, kia mahara mai anō tātou, he pāhotanga tēnei i wainga i a tātou o Whakaata Māori, Te Ao Māori News o te Karere, o te reo Te Uru. Nō reira kia titiro ake tātou ki tēnei pūrongo mai i te reo Te Uru. He pūrongo e hāngai ana ki ngā mahi whakariterite mo te pōhiri nui. E wakarite ana ngā apori wānui a Te Kāhui Maunga ki te tini me te mano tāngata ka waka e ke mai ki runga i a tātou. Ai te tau e ke mai ana ki te matatini o Te Kāhui Maunga. This is part of our engagement roadshow for Te Matatini o Te Kāhui Maunga, so it's part of getting out there around our communities and telling them what Te Matatini o Te Kāhui Maunga is for a start, because a lot of them don't know, but also what it is, who's behind it, and what they can expect. Especially communities like Whakahurangi who are going to have teams staying here. So we need those businesses to be ready. We need their shops to be open, their supermarkets to be stocked, their kai places, their swimming pools, their everything to be ready to host our manuhiri coming in for Te Matatini o Te Kāhui Maunga. Ko te reo o manaki te i o ngā tino uara o tēnei kaupapa.
Kia kite, kia rongo o ki te iwi Māori ki tēnei a uatanga, ki ngā roe wānui o Te Kāhui Maunga. Ko tētihi o ngā mea nui ki te komiti o Te Kāhui Maunga, ki wai wā ngā Pāke i ki te ata wakarite i a rātau anō. Me o rātau mai o ngā kai, ngā rawa, e rā mea ki tika te manaki i ngā mani uri ka tai mai, ka tātū mai ki runga te reo karango te Kāhui Maunga. Mō Te Matatini. Hei tā wano, e mea nui kia waka mō i atu ki te katoa te matu o tēnei kaupapa o Te Matatini. Some of the information, like I said, a lot of them don't know what it is. Some of them haven't heard about it. They don't know what Te Matatini is, so some of the information is sharing with them what that is, how many teams will be participating, how far the teams are going to be staying. Ko tētihi o ngā mea nui ki te komiti o Te Kāhui Maunga, kia wai māramatanga e nei Pākei, ki te o-onutanga o te kaupapa o Te Matatini, ki te ngako o te kaupapa, ki te pūtake o te kaupapa. Ki mōhio rātau, e hara tēnei te hui Māori anake, tētei hui, noi o. Engari, koenei ko te Māori Olympics tēnei, ko te tatu mai nei ki runga i a mātau o Te Kāhui Maunga. Hei tā pue, kia mārama ke o ai ngā apori me ngā Pāke i wānui, ko manaki, ko tikanga, ka no o mātāmua, i tēnei kaupapa. Ko te mea motu ake ki Te Kāhui Maunga, ki te komiti o Te Kāhui Maunga, kia wai māramatanga ngā Pākihi ki ngā tikanga Māori, kia tika te manaki i te maniwhiri. Koera te mea nui, te mea tuatahi, ki wai māramatanga ngā iwi katoa o te hapori wānui. Ko tā te mea, ko etihi o enei Pākehi, kāre anō ki kite i tētei hui pēnei te nui. Ei te rua te kauma wā o ngā rā o Pēpuere, tai noa atu ki te tuata i o ngā rā o mai e, rua mano o ruanga uru mārima, tūwai ko ngā tauma eke o te ao Māori, ko te Matatini, o Te Kāhui Maunga. Aroha Broughton Pue, te reo o te uru. Ai, he kaupapa e matapopore tia nui tia ana e te iwi me te aha kia hoki anō tātou ki ngā pau o tō tātou kaupapa ki a tā Herewini, ki a Carl Ross rātou ko te tāhepa. E kōrero anō wā rātou. Kapahaka is such a testosterone and estrogen-driven kaupapa, and yet today it was launched in such a beautiful and calm way. Why was that, do you think? Ko maumahare i te toko maho ngā rōpū he prakatihi ana i tēnei wā. Anei ko kiti ana i te wairua kei roto i te atamira. Kapahaka is our Sir, it's how it's said. It's the basis of our country, it's the point of the difference, it puts Aotearoa on the world stage. We're looking this year at the biggest and the best matatini that's ever been run. And when we look now and people talk about accommodation, they talk about this, it actually goes to prove that the forecasted $27 million that we are going to bring as an economic impact to this region is going to be massive. But kia whakakotai ai tātou ki te kapahaka, ko pai. O ati Herewini, mō tēnei tau o Te Matatini. Sorry, Herewini. Taku o ati mō tēnei tau mō Te Matatini, kia whakatō i te wairua o tātou mātua tīpuna i roto i ngā kohungahunga, i roto i ngā whānau, kia waro te reo i roto i o tātou kāinga, i o tātou wāhi mahi. Kia mōhio ngā uri o ngā reo o tēnei whenua, he rangatira tō rātou reo, ka whai wāhi ngā tāngata e hiehi ana ki te ako i te reo. E hari te mea ko te reo anake, tāpiri mai ko te reo, tāpiri mai ki o tātou reo, ko o tātou tikanga, ko o tātou hauora, ko o tātou oranga. Nā reira, koera tāku he ati mō tēnei o Te Matatini o Te Kāhui Maunga. Kāhui tipua, Kāhui wairua. Pāpai atu nō kakai? Ai, tēnā kōrua, papas. Koutou. Koutou. E aku pāpa. Tuatahi ake e
hihi ana etahi te mōhio mena e hia katoa ngā tikiti, mena kore tae te hoko tikiti, ka hoko paper hei, ki runga i te live stream, ka pihia tērā, wāhi. Tukuna makao tēnā e whakautu. The banker. When we sat down and looked at the festival and the costs of our whānau coming here, everything, we decided not to increase the price of our tickets because it's the cost of living, it's a pressure on all our whānau, so they've remained the same. There is the extra day that we pay for, but we've kept our ticket prices down. And on the Matatini website, you'll see that and you'll be able to get a link and go straight into the tickets. We have connected a whole lot of sites, camping sites, to our tickets as well. For those who are going to come for the duration, for the 5 days, we've got the opportunity to book a campsite there, and there's a lot of them. So we're really excited about that. It's going to be interesting to see the camper vans that come down, because I know back in the day when we performed, having the poster in the back of your bus and in the front of your bus, and everyone will walk past when Wairere comes past and when all the other teams come past. But now you're going to have camper vans and you're going to have different flags poking off the camper van. So I'm sure in one part of the camping ground you're going to have a whole lot of whānau Apanui supporters, and then you're going to have your Wairere supporters and Manutaki supporters. It's going to be a blast. Ka pēhea koutou e te aki I wā tātou kaumātua. Ka noho rātou ki whea. He nui ngā wāhi. Kei runga I te papane, ko kite koe te takoto o te whenua ne. Me nui o tātou pakeke o tātou kaumātua ki a tātou. Nā reira, koua ka rātou e māhalahala, ki te tai mai, he wāhi pai mō rātou mō ngā kaumātua, mō ngā pakeke. Engari, mehe, he māwiwi, noho ki te kāinga, mātaki-taki I runga te pauaka whakaata. Tēnā koutou e aku maruehi. On ngā rauimi me ngā momo, mahi mo te manaaki, ngā manuhiri ko tai mai next year, accommodation. We've heard it's almost run out. Ngā momo hotels, Airbnbs me ki. O wate etahi whare ki konei tō whare me ki? Wow, e harau te iwi kāinga o tēnei rohe. Engari, I rongo au, mai a rātou, he nui ngā wāhi noho kei konei. Kei roto I te hau au. Ki konei, ka toro atu ki roto o Huanga Nui, hoki pēnei ki rangi TK, e hari te mea he mamau tērā. Ko tahi haora I nai nei, ka piki rungi tō waka, ka haere I raro I ngā ture o ngā rori, ka tai mai ki konei. Nā reira, karau I te māhalahala mo te noho a te marea I nā ka tai mai ki roto o Taranaki. Koe no, nōku tēnā whakaro, mā te iwi kāinga I kōrero. Kai te tika, I te mea, o kapi katoa, te whakamaru atu I nā kapahaka, ka tai mai, kua pai tērā. Kāre tawhiti atu I te kotahi haora te tawhiti au te noho a tētahi kapa. Mehe mea ko rātou, kai te rangi whakamutunga e hehe ana kia noho mai ki roto o whanganui, kai te pai tonu tērā. Kāre tino tawhiti atu. Atu I ngā kapahaka, ko whakamārua, ana he maha tonu te kororo a tāhiriwini. Maha tonu ngā wāhi noho ki konei, kāre e tino rukuhi ai tēnei wā. Nō reira, Ko ngā toa whakaihu waka o te whakataetai I tū ki konei I te tau kotahi mano iwarau, 24, ko te rōpu o te waka huia. Nō reira kaore kore, he haipapa nui tērā. Ka noho mai ki runga I a rātou, kia eke atu ki ngā tihi taumata mō te matatini hei te tau e tū mai nei. Nō reira, kia hoki whakamuri te titiro ki te wā I puta o rātou ihu. I tēnei tā ngā manawa, he mea tuku nā te karere, e pāna kia tākuta ngāpō raua kopi mia wehi.
No te taurima te kaumārua i tīmata tēnei o tātou ki te whakataetai kapahaka. Tūturu kua eke ia ki ngā taumata teitei mo e nei mahi. Nā roto anō i ōna whakāturanga, kua whakatakotohia e ia te kākahu o te kai tātaki i te wakahuia. I roti tā mātau wai tā ringa, i puta ngā kōrero kā pūturuha, kā hao te rangatahi, no re re potai ki tō wā, no re meno hoki muri nei ne. Hao koa kai te ore tunu, te tinana, engari me whakaaro ana o kua tai ki te ono te kau mea tahere. Ana ka pēhea te wakahuia? Ka rana māua kia tatu he hara. Kei te aroha mātau nā rangatahi, kei te mutu ia ngari, ko te mea nui kia ko wātea ia ki te kawe e tahi atu kaupapa, hei āwhina i tō tātou iwi. He nui ngā mahi kai wahora, te pōhara, te kore whare, me ngā āhuatanga katoa. Ngā mahi e pānei ki te whiwhi mahi, ki ngā mahi mātauranga. Kāre mā koe e waha, engari pau te tahi hei panapana haere pēr. Mai tōna whakatipuranga, e ki te ana kai te rite tonu e tahi āhuatanga e kore pē e ngaro, i ngā rā kai te heke mai. I nā hoki ki te whakaarara i a tātou, aha kua pēhea nei te taumaha o ngā mahi. Nā i kōrero i roto i tētahi reo irirangi, he hai tango hia i ngā tāngata kai tānei, nunui nei o rātau kākahu ki te whakaatu o rātau tinana, i nā te taumaha. Ko te wairua hoki, koe rāke, ka aroha au ki a rātau. He nui tātou kai wahora haere rā i nā te pakari, engari ka re tūrunga i ngā tamira. Tūturu e kore te wairua Māori e heke iho, engari ka mau tonu. Ko te rangihau Gilbert, mo te Karere. Ai mihi ana ki a Papa Joe Glenn i tērā pūrongo me te hahe whakamohio noa i te tau iwa te kaumāwhai. Noho a wakahuia ki tō mātou marae i Aotearoa pā. Nā kai te noho anō rātou ki reira a te rātou no reira okuni pia me ahua māharahara tātou ki a rātou kei e ki anō rātou i raro i te Kāhui Maunga. Engari, hei kōrero na kare anō tātou ki a tino kōrero mō ngā neke hanga o te atamira. Hei whakamohio noa ki a koutou. Ia ki ngā kai whakariterite i te atamira ko Chati Dave Cox e tērā, ko Papa Piki Thomas, ko rātou kei te manaki anō i te tō tātou atamira, ko mahia e rātou tērā mō ngā tau te kau, te ahuane ko tukua e Te Uru roa whlevo tērā mahi ki tangata ke atu, nā runga i ngā mate i ko Pākiaia, i roto i ngā marama ko taha ake nei. Engari, hei whakamohio no atu ki a koutou ki ngā kaihaka e mātaki mai ana o tira ki ngā kaiako. Koira, koinei te atamira e te iwi. Ka waihanga tia tētahi momo papa e 2 mita te roa atu i te ngutu o tēnei o ngā atamira. Engari, e ai ki ngā kōrero i tēnei wānei e 22 mita te whānui, e 7 mita te hohonu. Kātahi kāhua tapahi whakaroto nō reira he rereke ki te atamira i whakamahia i tāmaki me kaurau i pōneke i ngā wāhe katoa. Ka tū tonu mai te mahau o te whare ki mua a Tangaroa. Engari, kāhua pakua iho no reira, it'll be interesting to see how groups adapt to it. What's also, kua roa tātou kororo Māori ana me pēr ahau ki te reo Māori. Engari, tētahi o ngā mea e ki te ake ana i tēnei bowl, te ingoa? The Bowl of Brooklands. Bowl of Brooklands. It's quite an intimate space, so e tae ana ngā whānau ki te haramai, ki te noho piri tata ki te kaupapa nei, e hara i te mea he nui, he whāroa te wāhi nei, no reira, hei te pepuere e tūmai nei ka tino ki te ka pēhea te matatini ki te puare mai i tēnei wāhi mō ngā whānau ka tai mai, no reira, e hikaka ana te wairua, e rongo ana i tērā wairua i konei, i Wainganui, i ngā whānau, i tai mai, ngā tamariki, tai atu ki ngā kōhunga, i te noho mai rātou ki konei me te whakarongo ki ngā kōrero, no reira, e rongo ana i tērā wairua, e rerere haere ana kaore kore, he mahi nui kei mua i te aroaro mō ngā iwi kāinga o konei ki te whakarite i a rātou anō, ne? Ai, e hikaka ana kamutu koutou ko tai atu ki ngā matatini e toru ko pahe mō nei, expect a different experience because it's very intimate, tika tā whati, ka tino rongo i te aroha, ka tino kāhua kōpā ki te noho,
mua muri anō hoki mō ngā kai whakawā, mō ngā kai ako, me ngā kai haka kai muri i te atamira, he wāhi pakupaku noho. Engari kia nei ka tino rongohia te tino matu o tēnei kaupapa rā ko te whakokotahi a tātou. Nō reira e hikaka ana. And the holding bays for the kapa, mō koutou ngā kaihaka, the holding bays are further up the back there at the race course. Nō reira, i te wā ka heke mai ngā rōpū, ki te haere ki muri i te atamira, you're going to be surrounded, the walkways are through native bushes. I kite ake nei ngā rākau Māori, ngā rau kawa me wera mea, nō reira ka rongo i a koe ka heke mai ngā holding bays. Tatu atu ki te atamira, kaore kore ka Karere, te wairua, Māori me ki te kite ngātu o tēnei wāhi, he wāhi a tāhua. He tawhiti me he mea kei te heri papa mai koe ki runga ki te atamira, heri whakaero mai rānei o props. He tawhiti te hikoi, nō reira kia tūpato koutou ki ngā kapa o te arawa. I tērā momo āhuatanga, engari, e tino rekereka ana, mehe mei rongo koutou i ngā raki, kau e maharahara, aukati hia, tēnei punua roto, hei te matatini e tū mai nei. Engari te whānau, kua hanga paukatoa ngā kōrero i tēnei wā. Nō reira, e mihi atu ana kia koutou te hunga e mātakitaki mai ana i te motu whānui i te ao whānui, ki tēnei pāhotanga motuhake, me ki ka mihi hoki ki a Te Matatini, ki ngā kaimahi i tutuki pai ai ngā kaupapa, te kaupapa i tēnei rā. Kaua e wareware, hei te whākaraka, ko tō hōtaka tērā? Te Karere. Te Karere, hei te haurua i te whā, ko Te Ao Māori News hoki tērā, marunga whakaata Māori. Kamutu, me mihi hoki ki te reo o Te Uru e kaua ake ana i ngā purongo o te wā mo tēnei rohe a tāhua o Taranaki whānui. Kaua hoki e wareware te iwi, ko rewa ngā tīkiti, nō reira, kia kakama, kaua e wareware, haere tiki nātu ngā tīkiti, keipau. Engari mehe mea e hia ana koe ki te mataki te roanga ke o enei kōrero e te iwi tahuri atu ki ngā whārangi a te Karere, a te Ao Māori, a te reo o te Uru, a te Matatini rānei, kia kita i koe i te whānuitanga o ngā kōrero i puta, i konei i pukekura, i tēnei ata. Torere te iwi, ka irihia pia ngā ke te kōrero mo tēnei wā, mai i māua ko Kereama, ka nui te mihi, e rere atu ana ngā mihi kia koutou katoa. Tipua, te tumu whakarai, ka tākiri hea tōu ara, ki te punaha. Mō rehu ana, tō iwi e, ka whakatu a te tāhua, ka mateka ko te tamaiti, ko te ko te utu, ko te apopo, tua ko kana, mamorehu.
world record-breaking attempt live from Eden Park with music from your favourite Kiwi artists. Watch live on Whakaata Māori TikTok, Whakaata Māori and Māori Plus. Haka, stand as a nation. Hey, speaking about te reo. Hine ngaro wairua tinana. Whakarongo mai ki ngā kōrero o te motu. Te aroha o roto i e rātuku ai. I make my own show just so I can talk about it. Podcast for Māori by Māori. So I don't like it, I love it. Ko te wairua. Kia ora, kia ora. Only on Māori Plus. Everything is at the tip of your fingertips now. In the space of knowledge, atmosphere, everything. Whakarongo mai on the Māori Plus app. Haka Regionals, ki te reo me Māori Plus. He mātanga haka koe? Koe anei te hōtaka māu. He mea wero i ngā pīnati o ngā hakanati. Ki te tika tāu. Awe! He moni pēr te whiwhinga. Ua! Kei te tikata. Hakapiria, karatia. Nau mai haere mai ki tā tātou hōtaka. Hakapiria, ki te reo me Māori Plus. Ko mātou o whatu. E ara e tā e. Ko mātou o taringa. He waha kōrero mō. Nō wai te haki tino rangatiratanga. Ki konei. I patu arawatia ngā hapuri o te iko tika whānui. E tā wāhi. I runga i te whakapai kei te aukatia tō rātou mana motu hake. Te Ao Māori News. Mane ki te praere ki Whakaata Māori me Māori Plus. Toi tu te whenua whatu.